And then apa yang sekarang ni, yang I can just say, what I can say is more of a matter of assumption that could have happened lah. Sebab kita main rugby, kena contact dan sebagainya. Dia yang menyebabkan apa yang terjadi pada arwah. Ada satu paper back in 2015 dekat South Africa. Ada a similar case. Player tu dapat dikesan ada masalah ni lah. Apa yang jadi, this player after training complain of low back pain lah. Dia rasa sakit kat belakang. Dan bila dah rest, bagi painkillers improve. Tapi bila dia return to training, bila kena contact, sakit tu datang balik. Send for further check up, buat MRI dan CT scan, nampak ada hematoma. Hematoma adalah blood clot pada psoas muscle. So kat muscle yang terlibat tu lah. Kalau kita extrapolate lah kebarangkalian, sebab player ni return back to play sebab dia rest and remove for quite some time of play, and then they go through rehab and then clear to play. Ada kemungkinan kalau apa yang kita boleh extrapolate, just jangkaan kita, kalau katakan hematoma ataupun blood clot tu dapat a second contact ke, tak mustahil blood clot tu pecah. Dan tu yang menyebabkan pendarahan yang berterusan.